Hürmetli rayondaşlar, hayırlı günler. Bizden indi yigitlerimiz, volontörlerimiz, humanitar grubumuz bilen özümüzün maxsus harbiy operatsiyada bo'lgan yigitlerimiz yana qo'zg'alalar yo'lga. Eng birinchi şartda indi o'sha ishda izgi ishda qatnashgan barliq rayonimiz xalqina, özümüzün volontörlerimizga, organizatsiya предприятияларга, ishmakarlarimizga, xo'jaliklarga barsına da büyük zor rahmet. Rayonumuz halkı bek aktif izge işte katnaşa. İndi bu barlık hazırlangan tovarlar, gerek yaraklar, instrumentlar, halar varsa da Allah verirse indi yigitlerimizge itip tapşırırlar. İndi yigitlerimiz, volontörlerimiz isen sağ yürüp, hayırlı yıllar bulup eğlenip kaçsınlar. Özümüzün maxsus harbiy operatsiyada bulgan yigitlerimizge barı teginde sağlık, selametlik dilep, Яңа ел алдыннан шушы ярдәмнәрне алып, инде киләсе елларга безнең уңышлы еллар булып, сугыш афәтләре бетеп, җиңү белән сезне без үзебезнең арада көтеп калабыз. Гаиләләребез янына, инде туган илебезгә, районыбызга әйләнеп кайтуыгызны барыгызга да уңышлар, исәнлек, саулык телим. Бик зур рәхмәт. Kiregen koşlar bizge buluşa, aslında alda bulgan kişilerge anda bitteki ilişkideki bulmuyor aşağıda. Kişinin tege kubrak rüzaklara oturarlar abi. Jingil bulgaçını kubrak kırıyor bile. Bir şey de şu bir paketik aşağı kupkayı